U okviru projekta Glas pomirenja koje je sprovelo Udruženje Izražajnost kultura javnog govora, ove sedmice u Domu kulture u Priboju održan je i završni događaj gde su se mladi iz Priboja, Prijepolja i Novog Pazara predstavili svojim govorima na temu pomirenja i međukulturalne saradnje. Završni događaj edukativnih radionica usmerenih na razvoj i unapređenje javnog govora, verbalne i neverbalne komunikacije, dikcije, javnog nastupa i komunikacionih veština održan je u sredu u Domu kulture u Priboju. Projekat pod nazivom Glas pomirenja, koji je sprovelo Udruženje Izražajnost kultura javnog govora, okupilo je tokom edukacije oko 50 mladih ljudi iz 3 opštine Priboja, Prijepolja i Novog Pazara, a na završnici projekta svojim javnim govorom predstavilo se njih 8. Oni su ovom prilikom putem javnog nastupa iskazali svoja razmišljanja na temu multietničkog pomirenja i pokazali veštine stečene kroz rad na kulturi govora i dijalogu. Treba li sve majke da izgube po sina pa da se onda u bolu razumemo? Je li rat moranje? Je li rat posao za čoveka? Može li se živjeti bez rata? Nikada se rat ne završava ni za pobednike, ni za pobeđene. Za majke rat traje dok ima pamćenja. Njima je ubijeno rađanje, ubijena krv krvi, ubijeno očinji vid. Ali sada se pitam zašto uopšte dolazi do tih sukoba. Nemoral. Nemoral je koren sukoba. Oni koji vide ružna značenja u lepim stvarima su oličenje korupcije bez šarma. U njima se ogleda problem. Dok su oni koji vide lepa značenja u lepim stvarima kultivisani. Za takve postoji nada. Svaka vjera od nas traži da poštivamo onog drugčijeg od sebe. Da ne živimo jedni pored drugih, već da živimo jedni sa drugima. Duša je stvorena da voli, da se povezuje i da dijeli trenutke sreće, ali i tuge sa drugima. Jer, kao što ste na početku čuli, jedno nas nebo pokriva, na jednoj zemlji bosi stojimo, jedan nas vjetar miluje i jednu vodu pijemo. Tema je dakle bila pomirenje među nacionalnim zajednicama, a učesnici su svojim nastupima istakli važnost mira, suživota, međusobnog razumevanja, poštovanja i zajedništva. Osim edukacije, program je mladim ljudima doneo i mnogo novih poznanstava i prijateljstava, što projekat zapravo čini još potpunijim i svrsishodnijim. Stekli smo dosta prijateljstava ovde, što svakako je važnije od svega ostalog i smatram da je ovo od veoma velikog značaja, pošto prosto ostaju nam prijatelji koje ćemo imati za ceo život i zaista lepe uspomene koje ćemo deliti i šaljem poruku koja je i sam naslov mog govora, a to je ognjište mira, da svi treba zajedno da težimo ka njemu i da se potrudimo da se ono ne gasi, već da se upali i da traje i da ostane za sve generacije koje su pred nama. Vjerujem da u ovoj državi, kao što sam i kazao, postoji veliki broj grupacija pripadnika raznih nacionalnih zajednica i vjerujem da se jako malo poznajemo međusobno. I ovakvi događaji, ovakve radionice, ovakve manifestacije su prilike da se međusobno upoznajemo. Jednostavno, kao što sam i kazao, da ne živimo jedni pored drugih, već da živimo zajedno. Predavači na projektu bili su glumci Milan Bosiljčić i Marko Milovanović, kao i master komunikolog Slobodan Roksandić, koji su kroz rad sa mladim ljudima iz ova 3 grada, kako ističu, i sami naučili mnogo toga. Posebno su ponosni na njihov rad i druženje tokom projekta. Veoma mi je bilo prijatno u procesu rada sa njima, svašta sam i ja naučio, da budem iskren, neke i običaje, da kažem, sa strane muslimana i tako nisam ja to toliko baš znao, tako da smo eto i mi predavači malo snažniji i informisaniji, ali ono što me najviše raduje i što mislim da je najveća vrednost ovakvog projekta jeste
to umrežavanje i razmena iskustva među mladima. Oni jesu dosta toga naučili, brojne tehnike kako da bolje se usmeno izraze i oni i njihove ideje i stavovi, ali mislim još vrednije od toga dobili su priliku da razgovaraju, da se bolje upoznaju. Ako se upoznaju, valjda će se bolje i razumeti. I raduje me kad vidim koliko su se brzo zbližili, kako se zajedno druže, spremaju i ovaj susret koji je došao kao kruna našeg grada je u tom smislu bio ohrabrujući za nas jer su se oni spojili, družili i zaokružili jedan proces. Mi smo imali pojedinačnu radionicu u svim gradovima, ali ovo je prvi put da su se oni svi našli na jednom mestu, da vide kako su pripremili govore, o čemu su razmišljali, bilo je tu i poezije, i beseda, i govorništva. Ovo je, moram da kažem, veoma tehnički, jedan vrlo reprezentativno prostor govorništva, bez loših govornih navika, naprotiv sa mnogo uverljivosti i sugestivnosti. Ali više od toga, ovo je poruka mladih da su oni apsolutno spremni da grade pomirenje u jednom novom maniru. Udruženje Izražajnost pokrenulo je projekat Glas pomirenja edukativne radionice za mlade, koji je okupio srednjoškolce i studente iz Priboja, Prijepolja i Novog Pazara kroz podsticanje dijaloga, tolerancije i kulture izražavanja sa ciljem boljeg upoznavanja i razumevanja. Projekat je podržan i od strane kabineta ministra zaduženog za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost.